ulawili bame witu ni mutongo ile munsi mutumio uyu ni mwana tuyitikila tinengene kwala kana muyitikila Ninzikayo nise kukitia kibila cha useneta kauntini ya Masaku vala wakili Bernard Mung'ata ni wataisi ya kambini siake sokoni wandalani vala enendi mamwadha kula sio na mamukulia osa kibila ndakolo ni mapatamo. Mheshimiwa na ukuya kibila ni tu kunenga kijana mandalani na lili atumia ni maana nyingi koloso kwa wandalani atandithia sokoni huu ni mamukulia ama kwate kwoko nikenda biasala sio itonye kuyana akunuma biasala mandalani tewa teka nyitatiza na duwa mani noti yona support Mung'ata enenea sokoni huu ni wakulia enendi Masaku ya motongo iwe na woni nundu mthi ingi itusinda kimaendeleo nundu wakwe makosa kwa motongo ula wailite ni mweleza kieni kana mwelewa ni kintu kimu kana thi yaingi itusinda nundu sio inyuba atongo inesa kuituteka kwigisi tinyuba and competent nundu muthango no wewe with America mwakwati na ilate ambe ya unyuba otongo andumena capacity ya otongo isenesa mathina mekuo makadala oingi ni wathui mangalama ya yulu ya mikalile na Asia atongo ini molitwe ni uyu maende na ikunia siasa ini mwigondu cost of living ya mbatite na bai mundu kwetiwa ndo maende na kuna siasa alama ile mewe yani you understand mauta meambata every day kila muthenya awambatia mauta mututwe makuambata kila kindu nundu ndio thete zikana mauta ni raw material production solution ye ogunyibaneza na ndo mazulu mekwiki ingi ni wasiandwa ni situ sina andu aingi alame na mangutha ma mwanya na nimolikite vala wasia osa kibila ni ukuigithia wianini wa ilovia mbungeni ya seneta wathi wa kimanza cha kumokilia tina atongo yengi mayunene obo wa andu alame na special needs lakini peke ndo niwetie nondu ndine bila ya qualification tenesa budget inongwasi ya seneta ketha siaiti iketha ina andu onthe makila kitego youth andu alame na disability wote watakuwa pale huku itu tina special need pama polone nundu wa ene makulu azu tamukulia mazemu enda polytechnics tikeke amba jetini na nye ni senator no simu ni zobiwe thiandi na sobiwe ngasemba ngasisia na thiambe za imba ungoba mundu na naze ni notonyi wa koba leo tumana mundu woni wakili Gilivoti ya Chen TV kumandalani ila ikauntini ya Masaku ni Mesha Kimanzi.